салом бинандагони азиз, таҳволоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радио Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. Имрӯз 28 сентябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. бодигаронӣ аз куҷо мевазад? Дар Тоҷикистон нархи орд боло рафтааст. Сокинон шикоят мекунанд, савдогарон мегӯянд ночоранд. чикор маҷбур ҳастем бихарем ам болам ки равад. Не ки мо мехоҳем ки ҳама чи боло равад орд меҳе. барои вақт бисёр халк яхе камбағал ҷабр мешавад. Валентина Чупик, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия гуфт, фаъолиятҳои ӯ мақомоти интизомии ин кишвар ва бахусус ФСБ-ро асабонӣ мекард. ва додгоҳи дар Душанбе корманди ширкати Ёқут 2000-ро барои маъюб шудани ҷавони тоҷик гунаҳгор донист, вале баҳси пардохти ҷуброни зарар идома дорад. Шарипов Карим Қаёмович дар содир намудани ҷинояти мазкур пурра айбдор дониста шуда ва нисбаташон ҷазои ҷиноятӣ пешбинӣ муқаррар гардид. баъди болоравии нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон, акнун сокинон аз гарон шудани нархи орд нигаронӣ доранд. онҳо мегӯянд ба фарқ аз 2 ҳафта пеш нархи як қалта орд аз 20 то 25 сомонӣ боло рафтааст. мардуми Тоҷикистон ки одатан дастархони худро бенон тасаввур карда наметавонанд, гарон шудани қимати орд ба буҷаи хонаводаҳо зарба мезанад. Молраҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин дар ин бора гузориш медиҳанд. نرخ ارد یکی از محصولات اساسی نیاز اول در تاجیکستان بالا رفته است. ساکنان میگویند اگر تا 2 هفته پیش نرخ یک خلطه ارد تا 230 سومانی یعنی تقریبا 20 دلار بود، حال آن به 250-255 سومانی یا 22 از 5 دلار رسیده است. قیمت شده چند شده؟ 250-240. چند بود؟ خیلی ما چی میگیریم؟ توجیک مطلب بود 230 میگرفتیم. همیشه وعده خوب بیورد ما بودردار و ایلمون خلون بسیار میخرن. اما فروشنده ها بالاروی نرخ ارد را قبول نمی کنند. نرخی که پیش سودا میکردیم حاضر نرخ مو و همون نرخ ذخیره دولتی 235 تا 250 سودا کردیم. اینجا یکی از نقطه‌های تامین شهر دوشنبه با ارد است. مالکان آن میگویند گندم در قزاقستان قیمت شد و به این خاطر نرخ ارد در تاجیکستان هم بالا می رود. ویشی سورتمون 255 سوم. ویشی سورت که برای کاندید است که زیادی استفاده می‌کنم. یکم سورتمون 240 سوم نکن. دویمش بازی دویمش 240 35 هر خیلی. ارد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانیان است و بالاروی نرخ آن به بودجه هر یک عائله تاثیر میرساند. در پی بالاروی نرخ سوزشواری و به گفته صاحبکاران بالاروی نرخ گندم در قزاقستان هنوز معلوم نیست که قیمت ارد باز چقدر بالا می رود، ولی ساکنان از هر سامانی قیمت شدن نرخ ارد نگرانی میکنند. خیلی چیکار مجبور هستیم بخریم ام بالام کی رود. نه که ما میخوایم که همه چی بالا رود ارد مهی. برای وقت بسیار خلق یخی کمبغل جبر میشه. تاجیکستان امکان تامین ساکنانش را با ارد ندارد و 60% طلبات مردم یعنی سالانه تا 900,000 تن ارد را از خارج وارد میکند. ҳукумати барканоршудаи Афғонистон ва фаъолони маданӣ аз Шӯрои ҳуқуқи башари Созмони милал хостаанд гузоришҳо дар бораи қатлу кушторҳои ҳадафмандона ва нақзи ҳуқуқи занонро таҳқиқ кунад. сафири Афғонистон дар Женева раҳбарони чанд гурӯҳи дигари ҳомии ҳуқуқ ин дархостро дар як нишасте дар ин шаҳр дирӯз баён карданд. Шаҳзод Акбар, раиси комиссияи мустақили башари Афғонистон ки аз кишвараш гурехт, гуфт толибон кормандони амнiyatии ҳукумати собиқ ва мардуми оддиро ҳадафмандона мекушанд. Агнес Каламард, дабири кулли созмони Авфи Байналмилал гуфт, ҳифзи далелҳо дар бораи амалкардҳои толибон паёми возеҳе мешавад ки ҷиноятҳо беҷазо намемонанд. ташаннуҷи авзо дар Афғонистон метавонад ба иқтисоди Тоҷикистон хатар эҷод кунад. дар ин бора дар гузориши тозаи Бонки ҷаҳонӣ зикр шудааст. вале коршиносони ин созмони молӣ тавзеҳ надоданд ки низоъ дар ҳамсояи кишвари Тоҷикистон дақиқан чӣ паёмад дошта метавонад. ин мавзӯъро ҳамкорони мо аз телевизиони настоящее время таҳлил карданд. مرز افغانستان و تاجیکستان رسما بسته نشده است.
اما از بس که حکومت تاجیکستان تا تأسیس حکومت فراگیر از همکاری با طالبان دست کشید، به استثنای انتقال بار عملاً هیچ گونه رابطه سرحدی وجود ندارد. رانندگان ماشین‌های بارکش به مثل پیشتر نمی‌توانند که به قلمرو افغانستان وارد شوند. یگان جای ترس نیست، اون میگذرن اون طرف میگه که مقصد بیاین مرحمت بگذارین تو همینجا مقصد اجازه هست. همین تو نیمی کپری کامیرا و میگیرن برای خالی میکنن و میگیرن میآین هم تاری گفتن و دمو منیدم و دمو گفتن هم خیلی و دمو رفتگیو. اما صرف نظر از بد شدن مناسبت با افغانستان همسایه، تجارت با این کشور افزایش یافته است. ماشینای ما تو و گذرگاه شیرخان بندر می روند، در آنجا بور رو با ماشینای افغانستان بور می کنند و از برعکس از آنجا بوری می آوردگی را در ماشینای تاجیکستان بور می کنند و به تاجیکستان انتقال می دهند. همین خیلی دیگر در سرحد قلمه در آنجا بورها توسط کانتینرها انتقال داده می شوند. در گزارش بانک جهانی عاید به اقتصاد تاجیکستان در سال جاری از تهدید به امنیت این کشور بنابر وضع افغانستان سخن می رود. گفته می شود این یکی از عامل‌هایی است که می تواند به اقتصاد تأثیر منفی رساند، ولی در گزارش از این بیشتر شرح دادن نشده است. تحلیلگر اقتصادی سید محی الدین دوست محمدیان می گوید که حرف سری تجارت نمی رود. تاجیکستان افغانستان را اساساً با نیروی برق و سمنت تأمین می کند. حجم آن همه ساله 100 میلیون دلار را تشکیل می دهد که در مقایسه با تجارت با کشورهای دیگر ناچیز می باشد. به باور دوست محمدیان از داد و گرفت تجاری بیشتر افغانستان فایده می بردارد. ما در چند نقطه تجارت نزد مرزی داریم و این برای بدخشان افغانستان نقش خیلی مهم دارد. عملا حالا تجارت نزد مرزی متوقف شده است. سید محی الدین دوست محمدیان مطمئن است که بانک جهانی پیش از همه تهدید امنیتی را از لحاظ ورود پناهندگان در نظر داشت که برای انفراستراکچور تاجیکستان سرباری را پیش می آورد. در عموم دوست محمدیان گزارش بانک جهانی را زیر شبهه قرار می دهد. او می گوید این گزارش ها همیشه بر اساس معلومات رسمی مقامات کشور تهیه می شوند و وضع واقعی را انعکاس نمی کنند. طبق گزارش این سازمان مالی، امسال مجموع محصولات داخلی در کشور 8.7% افزایش یافته است که این رقم در شرایط پاندمی و بسته بودن مرزها با بعضی همسایه ها مورد اعتماد نیست. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. یکی از حامیان حقوق شناخته مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه میگوید ممکن است در صورت بازپس فرستادن به ازبکستان او را در آنجا عذاب و شکنجه کنند. والنتینا چوپیک رو که روز 24 سپتامبر هنگام بازگشت از ارمنستان در فرودگاه شیرمتی و دستگیر و از حق پناهندگی محروم کردند، احتمال دارد به همین زودی ها به تاشکند فرستند. والنتینا چوپیک در یک ویدیویی که از بازداشتگاه فرودگاه شیرمتی و محض به رادیو آزادی فرستاد چنین گفت: Я боюсь, что меня выдадут в Узбекистан. Я боюсь, что меня просто оставят здесь догнивать. В Узбекистане меня ждет подвал СНБ. Слишком уж зависимы власти Узбекистана от властей России, я боюсь. А СНБ Узбекистана является младшим братом ФСБ и выполнит любые их указивки. Поэтому в Узбекистане мне опасно. Если я выживу, я обязательно продолжу свое дело бесплатной правовой помощи мигрантам. Если не выживу, очень жаль.
валентина чупик ҳамчунин ба радиозудӣ гуфт ки фаъолиятҳои ӯ мақомоти интизомии русия ва бахусус ФСБ-ро асабонӣ мекард ва барои ҳамин онҳо мехоҳанд аз ӯ халос шаванд. чупик соли 2006 баъди фишору азиятҳои ҳукумати Ислом Каримов аз Узбекистон ба Русия гурехт ва солҳои ахир далерона аз ҳаққи муҳоҷирони корӣ аз Осиёи марказӣ бахусус узбекону тоҷикон ҳимоят мекард. ӯ раҳбари созмони тонг ҷаҳонӣ ва ё субҳи ҷаҳон аст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз садамаи пурқурбонӣ дар ҷануби кишвар хабар медиҳад. ба қавли манбаъ, шаби 27 сентябр мошини таҳти идораи сокини 43-солаи ноҳияи Дӯстӣ ҳангоми ҳаракат аз самти Бохтар ба ноҳияи Қубодиён ба қисмати муқобили роҳ баромада чапа мешавад. дар натиҷа ронанда ва 2 мусофири он дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. осон ва дастрас хабарҳои навро аз канали телеграми радиозодӣ дастрас кунед. барномаро идома медиҳам. баҳси додгоҳии як ҷавони тоҷик бо ширкати Ёқут 2000 ки далели маҷрӯҳ шуданашро дар бетаваҷҷӯҳии раҳбарияти ширкат медонад ба поён расид, аммо масъалаи ҷуброни зарар норӯшан боқӣ мондааст. Сиёвуш Акобиршоев мегӯяд, дар додгоҳ ба онҳо гуфтанд ин масъаларо аз роҳи мусолиҳаву гуфтугӯ бо ҷониби ширкат ҳал кунанд. адвокати ин ҷавон дар суҳбат бо Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло гуфт ки қазияи Сиёвуш як намунаи рӯшани ҳақталабист. додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе барои маҷрӯҳ шудани як ҷавони тоҷик Карим Шарипов муҳандиси ширкати Ёқут 2000-ро гунаҳгор дониста ва сипас ӯро афв намудааст. моҳи феврали имсол аз боми бинои 19 ошёнаи дар Душанбе ки сохтмонаш идома дорад ба рӯи пойҳои Сиёвуши 25-сола оҳанпора афтод ва ӯро аз 4 ангушту тавони роҳ гаштан маҳрум кард. биноеро ки оҳанпора аз он ҷо афтодааст ширкати Ёқут 2000 месозад. гузашта паррандаи мазкур дар суди ноҳияи Шоҳмансур пурра ба итмом расид ва ҳангоми баррасии паррандаи мазкур дар мурофиаи судӣ муайян гардид ки дар ҳақиқат шаҳрванд Шарипов Карим Қаюмович дар содири намудани ҷинояти мазкур пурра айбдор дониста шуда ва нисбаташон ҷазои ҷиноятӣ пешбинӣ муқаррар гардид ки бинобар сабаби қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф нисбати шаҳрванд Каримов Қаюм Шарипович аз ҷавобгарӣ ва аз ҷазо озод гардиданд. аз ширкати Ёқут 2000 касе ҳозир нашуд дар робита ба ин мавзӯъ суҳбат кунад. дар ҳукми додгоҳ гуфта шудааст ки худи Карим Шарипов ба гуноҳаш пурра иқрор шуда аз додрас хостааст ки бар асоси қонуни нави афв ӯро озод кунанд. ин дар ҳолест ки Сиёвуш Акобиршоев аз аввали ин баҳс намехост касеро маҳкум кунанд. ӯ танҳо мехост ки ҷуброни зарар пардохт шавад. ҳоло масъалаи ҷуброни ӯ норӯшан мондааст, вале ҳуқуқшинос мегӯяд ин баҳс нуқтаи ниҳоии худро наёфтааст. мин баъд низ дар асоси анамун қисми хулосавии ҳукми суд ки дар ҳақиқат шаҳрванд пурра дар содири намудани ҷиноят айбдор дониста шуд, мин баъд низ он асос шуда метавонад ки барои пешниҳод намудани аризаи даъвогӣ ҷиҳати ҷуброни зарари моддӣ ва маънавӣ ба суд пешниҳод намояд. қаблан дар ширкати Ёқут 2000 шикояти Сиёвушро беасос хонда гуфтанд ҳангоми таъмири бино дар ҳудуди хатарнок лентаи огоҳкунанда гузошта буданд, аммо ин ҷавон онро убур кардааст. солҳои охир дар Душанбе сохтмони биноҳо бо суръат идома дорад. мақомот пайваста аз дигар шудани симои шаҳр суҳбат мекунанд, вале сокинон аз риоя нашудани чораҳои бехатарӣ дар маҳалли сохтмонҳо мегӯянд. ва амрико ният доштааст аз пойгоҳҳои ҳарбии Русия дар Осиёи Миёна истифода барад. ба ин хотир генерал Марк Миллер, раҳбари фармондеҳии вазорати дифои амрико бо ҳамтои русаш Валерий Герасимов мулоқот карда ин мавзӯъро матраҳ кардааст. дар ин бора нашрияи Wall Street Journal дар такя ба манобеи худ хабар додааст. тафсилот дар вебсайти Радиозодӣ. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзро ба поён мебарам. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳза ҳамроҳи мо будед. хабару гузоришҳои дигарро дар вебсайти Радиозодӣ ва аз Озодӣ видео YouTube тамошо кунед. фардо шуморо бо хабарҳои тоза мунтазир хоҳам буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.